بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هلا كرني بودوغن وا حفافه بهغتون algon men wahada komiden me algon men wahada ka mujifa wa mawdu'a ki nabiy sallallahu alaihi wasallam hala kurani hafafa gotuga bayan kurabwa fawa hawana fafa behegotu ei jihaduga maidanu angoramaga maidanu findive filan diumuge faafage nubakama behegotu lobati zetri akhunna akhtu islam deenaki edinoge emmeha hukum fultakegge macca deenai dawle qaim wane emmeha matweri hukum fultake sharo qurafatin islam deenaki hama ekani alukamge deenano islam deenaki edinegge hiyawahikamge dashuga insani mujtama huriha rongakun kuri ara e mujtama ge siyadat e mujtama ge karamata izzata rakkaterikan hifetten emmeha magutake sharo kurwa fawa matiwari dine e diinuge bay kankan ei hame keni islam diinkamuga bala e diin ege shamilu maanaga insanun en amal kuruma dekola mase kora mehunnaki engitibe e diinuge halaka muslimuge halaka mase korame islam ei nizamegga algon mege horiha kame shamil lefawa matir nizam egotun kit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala islami mujtama bina kurumuga amal kurun jere gotteka egiterega alukamuge emmeha kantetteka islam dinuga rukunteka muamalatek mujtamoga hingana emmeha muamalatteka wariya kaavenya mudabehumuge emmeha muamalatteka rahuna daranya dakhili muamalatan etirega hinga baykala halattawga amal qur'ane gotteka islami dawlata beeruge khariji guluntaka onnan jehene intaka mintaka islam deenuge muslimun kamuga nuwa hennawas islamunna adawat ternuwa mihunna muamala kuranje gotteka islam deena hedi muslimunna hanguram kora islamunge bintakum muslimun nere emihunna aniya koramunda mihunna muamala kuranje gotteka beeruge gawmutaka onnan jehene khariji siyasat ka mihuriha kame kit qur'an gawani allah subhanahu wa ta'ala bayan korwafa e hukum fultawge tafsir ta nabiy sallallahu alaihi wasallam ge bas fulunnai ekale faanu ge amal fulunnai ekale faanu iqrar fulumani algomna dakkawafa ade effoge ekale faanu ge fahum wadagen nevi khulafa ur rashidun ge hataru khalifa innai effoge wadagen tabi bekalunge amal fulutakunnai ummatuge salafus salihun ge sirata suluka islami tarikhun algomna min amuna tabani fenigen gos islam ege sahha mafhum ga algon men jehne qabul ko islam din allah subhanahu wa ta'ala bawa lebbi islam deenuge matwere aqida himaya ko rakkatere ko insanunge leyai insanunge mudala insanunge buddhiya abra izzen himaya ko insanunge nasruta himaya ko rakkatere ko dur mattaka allah subhanahu wa ta'ala sharia bawa labafa makit qur'anuge huriha nasutake nabiy sallallahu alaihi wasallam huriha nasutake tarjuma korwen jeni mi maqsadta himaya korwe gota shariyen e maqsadega baawale bi emmeha maqsadtake tartib yogen anna gota insani mujtama falaha kamyaba insani mujtamaga dirwale farattoge furanaya mudalay mumtalakattakai ni amanka barakkatiri wegen tibene magu e magu tanawaswa gota algon men islami shariatoge emmeha nasutake tarjuma ko tafsir koranje ehmdegen deen ungani daskurumga islami shariatuge maqasid muhimmoni lobati zetri akhunna akht hanguramaga madanum filadiumuge nubakama nurakka terikan ekamuga faafage bodukon nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawum deha koddeni hangurame ki islam deenuge difauga
muslimunge bintaka muslimunge abura izzatuge difauga koren jihijjikamuga wanama hangurama korun islam diinuga wajib qurafa ekkamek adi hanguramaga maidanuga sabitu tibun ei mujtamautoge falaha kamiyab ege dashuga leifawa kamek duniyage insanu huriya mujtamautoge beliyes ned insani mujtamautoga kan hingam midani mi usulu kom dawlategga difaa'i wazara hore difaa'i wazara difaa'i kankamuga hanguramaga ukulutaka hanguramaga hatiyarutaka me duniyage insanunge kaabo takeccha kura masekkata vores bodo hede kurmundani ebame hunge hanguramaga askari barutak warugada kurmattaka ei insanu ebbe kanebbe aragatuma insani mujtama'ge siyadata rakkatirikam ebege terega huriha gotakum baru godevege nuni nonnane kan insanu qabul kurati hembima islami dawle islami mujtama muslimun beswan jehni huriha maanegga ebame hunnaki barugada baygotuga ebame hunnaki iman terikam gotum barugada baygotuga iktisadi gotum ebame hunnaki fudun teri baykamuga wanje askari gotum ebame hunnaki barugada baykamuga wuma kirit qur'anuga ad nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga alugol menna irshad devwa foni alugol me wahadakkeni hanguramaage madanun jihaduge madanun filadium findivegen filadium ei boduwegen ba faafe gotuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fa wa hadith basfuluga eba faafataka begutu kit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala suratu al-anfal ge fanarawana ayata 16wana ayatuga wahi kurafani ya ayyuhalladhina amanu ay imam jimistakunne idha laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar tibamihun kafaru yemihun naikuga hanguramaga madanegga kurimatila afikamuga wanama hanguramaga madanuga kafaruna tibamihun baddalu ahiduga fala tuwalluhum al-adbar faytibamihun madana furagasdi ebamihun na furagasti tibamihun dubwanu gandash egmane ki hanguramaga madanun filen tibamihun nuduash findive kurimatila nukeri kafaruna kurimatila muqabala kura halategga shar'i jihadegga islam din adekola muslimun adekola hangurama nikmetibi bayga hanguramaga madanuga efeda bayka kurimatila hinduga emihunna kurimatila nukeri findive ebamihun furagasdi dubwaganna baykamuga tibamihun nuwash يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار دي إمام جميستكن تبامهم كافر يميهن هنغرامك ماذا نجا كرمة لافكم غوانما فه تبامهم يميهن فرقس دي دوا نغنا شيغمانكي يميهن كرمة لا كتركما يكو ثابتكم الله سبحانه وتعالى دينك دفاعك إلهك دين نصر دين متكا تبامهم هنغرام كراش ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير دم بتاع الله سبحانه وتعالى بيان كربني شاري قتم شاري أزرق نين حالتك إفدا ثابت وانجه مقامك ثابت نوي فيندي بيجن فرقس دي دبواجن في كم جوانما فيلا في كم جوانما إفدا حالتك emihe kan hori wen deniwi uqubatu wa ege terem bain halatan allah subhanahu wa taala wani istisna kurwafa haguramaga madanakun ehm farataka jahilun huddawegen hingadane halatak egotum bayan kurafani waman yuwallihim yawma idhin jubrahu edwaha kun tibamehum efada maqamakum efada madanakun kafarna kurimatinula furagas din dubwagati illa mutaharrifan liqitalin haguramaga ukulek gotun kamuga menuwi egmane ke fad halate gamenuwi hangoramaga ukuleg beenu hifnu gotun ebamhum fili halate gamenuwi aw mutahayyizan ila fi'atin adi muslim ehin jamaataka gulumuge beenumuga menuwi ei emadanu gos islami verikamek dashuga muslim ehin jamaataka muslim mujtamaa gulige ebamehun gafaratu nasren hodwa nuwata muslim nasru de ehm bayaka gulumattaka menuwi fila rakkawe jamiha furagasti fimiha faidan nashi faqad ba'a bi ghadabin min Allah fa ina emri annani Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa yagenne e ilahuge ruhiwad nugatun enag machan hutte kalaange kofa wadigatumagenne efada mihako fassemburi duvwagen fa yanne
ومأواه جهنم فإيناغ نممانتنكي نركي وبئس المصير فإتنكي نيوم غتون هذا نبابكم باتنك ميتان الله سبحانه وتعالى مي آياتك مني ور تفسير کو بيان كربافا ميفد حالتك منوي هنغرامغ ميدانكم اهم فراتك ديون اي خدوگم بانك بن نوكن افد حالتك كرمتلا جهجكم گو انما එමිහුන් නැකෝ කෙත්තිරිකම ඇකුවා හංගුරාම කරුන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමර කුරා ෆගොතික ගිතෙන් ඉස්තිස්නා කරවා ෆයවා حالت මිතාංග මි ආයතුක මෙවනි දෙ حالت බයන් කරවා ෆයි හංගුරාමග උකුලේ ගොතුන් කුරා කමෙග්ග සබු මෙනුයි නෝනියා මුස්ලිම් එහෙන් ජමාතක ගොළුමුගේ බේනුමුග අන්න අව මෙනුයි එබෑ මෙහොන්න කුරිමතිලාගේ හංගුරාම කරන් ජෙහෙනක මි ආයතුක එවනි බයන් කරවා سورة الأنفال بسالس فسونا آيات الله سبحانه وتعالى وحي قرافن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي إمام وجه مستكن تبامهم هنغراماغ مادانوغا هنغراماغ لشكركا بدل وجهك مغوانما فاثبتوا فهتبامهم ثابتوا أش واذكروا الله كثيرا تبامهم جنا الله سبحانه وتعالى ذكركم إله هذا ما كراش لعلكم تفلحون ايتبامهم كامياب ويتوي كامياب وني ابامهم ايمان تركما تقوى وركما ورغدكم ابامهم الله سبحانه وتعالى دي نصر ديكم غوانما الله ابامهم نصر ديوانه اديهم يايكوغا ابامهم كتركما ابامهم الله سبحانه وتعالى حضرتن مدداي واغ ادما اكلاغ متين گينگنين ذكر كرما مي كنكم غسوبن الله سبحانه وتعالى ابامي هن نصر دبان كورين على من ديني فدي النبي صلى الله عليه وسلم هلا قراني حفافا تريغا مي فافوني همنو واف كيفان حديث كوربي على من مهر شرح قران مدوا حديث اي اجتنبوا السبع الموبقات ابامي هلا قراني حفافا كن دور ركعات رواش اي تريغا حديث كوربي الصحابه كانوا سؤال كوربي قالوا يا رسول الله ما وما هن ايكم فافتك الله ورسوله اهند كيفان حديث قرباني الشرك بالله الله شرك كرماي والسحر سحر هدماي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الله حرمت الكراف نفس حقك علاج منه يمرماي وأكل الربا ربا كيوماي وأكل مال اليتيم أنيا ورغتك يتيم مدا كيوماي والتولي يوم الزحف هنغرامك مادان جهاد مادان كافرنا كرمت الله جهالتك اي مادان فيني وفلاد يوماي وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ادي افتري ابوروري විහානෝදා ෆාහිෂ් අමලගේ ඛියාලුව සිෆතකම කුරුමුගේ කංකම දුරුගා තිබේ අංහෙන් කමලුන්න ගසුෆ් කුරුමුගේ වාහක එහෙම මිතාංග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ෆාෆා හිමනෝ වාෆෙවනි බොඩිත් වෙගෙම්බා හලා කුරණි හෆාෆා ගතරේ එහෙම මිහිසාවුන් අවුමනගේ මිදියයි හංගෝරාමගේ මෑදානක ජිහාදුගේ මෑදානෙග්ග කාෆර්නා කුර්මතිලා ජෙජ් හාලතෙග්ග මුස්ලිමුන්න වාජිබ් වෙගෙම් වාකන් එ මෑදානෝගා එමිහුන්නා කුර්මතිලු අදි එ කුර්මතිලා නොකරි ෆින්ඩිවේ ෆොරගස්ති දියුමකි ඒ මුස්ලිම් උමච්ච කණ්ඩලිගෙන් වා හරාම් කමෙක්කම් එන්නමස් ඒ හරාම් වෙගෙන් වා حالتا මුස්ලිම් උමච්ච සාබිතුම් වාජිබගෙන් වා حالතුග ශරුයි ඉන්තකක මින්තකෙන් බහුරි ශරුයි ගොතුන් එබෑමෙ උමච්ච වමීස් එබිහුම් කාෆරුන් කුරුමතිග සාබිතුම් වාජිබ වා حالتකකයි එබෑමෙ හුන්න ඒ මෑදානුන් එහෙන් දිමාලක දතුරු කුරුන් එහෙන් දිමාලක දියුම් හුද්ද වෙගෙන් වා حالت ඉස්ලාමී ශරියතු ගවනි تفسير كروا فكيت قرآن کے آیت توغلی اگون مہر بلالنی کرین اس سے بیان دی آیت کو اللہ سبحانہ تعالی بیان کروا ف استثنائی حال ای ہگورام گکولے گوتن وت مسلموں کے جماعت کا گلمٹ کا منوی میتنوں کے بدیہ کو دے ای حالت کی مسلموں انگورام میدانوں ہن دمال کا دیوں ہود وگم وانے حالتک ہم آیت کو ہن حالت سلمرین بیان کروا ای عدد گوتن ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಅದದವರೆ ಕಾಫರುಗೆ ಅದದು ದೆಗುಣೆವರೆ ಇತುರುವಾಕಮ ಗೋವಾಣ ದೆಗುಣೆಂ ಅರಾಫಕಮ ಗೋವಾಣ ಫದ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಹುದ್ದವೆ ಎಹಂ ಗೊರಾಮಗ ಮಾದಾನು ಎಹನ್ ದಿಮಾಲಕ ದತುರು ಕುರು ಲೋಬತಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತು ಕಾಫರುನ್ನ ಕುರ್ಮತಿಲಾ ಮಾದಾನೆಗ್ಗ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ವಕಿಕಾಲ ಶರುತಕ ವಕಿ ಹಾಲತಕೆಗ್ಗ ಎ ಮಾದಾನು ಎಹನ್ ದಿಮಾಲಕ ದಿಯು ಹುದ್ದ ಕುರವಾಫಾ ವಾ ಶರುತಕೆ ತು ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರಾ ಎಗಿ ತೆರೆಂ දෙශර්ත ගවාහක අවගමන කුරීග ආයත ගුලගෙන් බයන් කොෆවන එයි හගුරාමග උකුලෙක් ගොතුන් එන් දිමාලක එඹරි ගන්න එඹරි ගොතුන් ෆියවා උකුලක කුරා කමෙග්ගේ කම ෆියවා හැම එයා එකුග ඒකෙතරෙන් අනේ සවබකි
muslimuge jamaataka guluma ehen jamaataka guluma ehen jamaatige waagi hoduma ehen jamaataka ekuga nasur diruma eba mehun eburigan eburigatum ei muslimunna kafirunna ekuga hanguramage madana kurimatilma foga dium huddwegen ba desovukamga kito qur'anuga allah subhanahu wa taala isidi ayati goni bayan kuraf ege iturun ehen halate kito qur'anuga allah subhanahu wa taala bayan kurafa ei muslimunge adaduge degune wore itura muslimunge adab wore kafirun adu degune wore ituru wejjikama goanama efed halatuga ei hanguramage madana kun kurimat nulla ehen dimalaka dium huddwegen wane halat muslimunge adada gairu muslimunge adada kafirun adada balaruge kafirun adu degunakam ga vies e deguna mehunnaves muslimun hanguram kurun ei diinuga wajib kurafekka mane ki adadu degunakam ga wanama enhas muslimunna dehas kafirunna kam ga vies enhas muslimun dehas kafirun kurimatiga sabituan jehene e dehas kafirun kurimatin filagem findiwegen dium ei isvedi ayatu bayan kurafa waiduge terega himenigen danemi degune ver ituru wajjikam gowanama efada halatega e waiduge tere emiheku ebayakun wannanakan awgumenna kitu qur'anu ebenge kitu qur'anu allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafoni suratul anfal ge fastro sawana ayatuga al'ana khaffafa allah ankum wa alima anna fikum dha'fa allah subhanahu wa ta'ala mihar tibamihu maccan e hukun likod devwafi فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 تبامهم الترين هنغراماغ مادانوغا إيمان تركما كتركما يكو ثابت وتيبه ستيك ميهن تبكما غوانما إبامهم دويست ميهن مچ تبامهم الله سبحانه وتعالى نصر وركن دبانت وإن يكن منكم 1000 تبامهم عددك إنهاس كما غوانما emihunaki kuring esse bayam de faden iman terikama taqwa terikama ketterikama ekuga ikhlas terikama ek allah mauga jihad kura hangurama kura enhas mihun kam gwanama yaghlibu alfayn bi idnillah ibamihun kafirunge dehas mihun maccan allah subhanahu wa taala gadakan debwanete bi idnillah allah subhanahu wa taala izna fula ekuga wallahu ma as-sabirin ham kasharun allah subhanahu wa taala wadigem wani kettirena ekuge e mi ayatun argumendan engige midani muslimunge adaduge deguna ghair muslimun kafirun adadu otas e halatu gawas muslimun sabitu an jehenekam deguna evre ituru wajjikam goanama e halatuga muslimunna eba huddave e jamaataka kurimet nulla ehen gotakam emburigatu nobati zetri akhun nobati zetri ukhtum ayen allah subhanahu wa taala bawa labafani suratul anfal ge fastos hawana ayen argumen kurme bayan kuddini فاستونا آياتك الله سبحانه وتعالى وحي كرافوني إيه كوري آياتك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيه إمام جميستكن إيه نبي يا أيها النبي إيه نبي حرض المؤمنين على القتال هنغرام كرما جهادك ميدانك مسلمنا دكولا هنغرام كافرك جماعتك نكون حالتك jihaduga maadanuga muslim mu'minun hangurama kuruma kalege faano emi honna bar alubash emi honna fori devbash emi honna waagi devbash emi honna ekama bar aluba ekama kalege faano emi honna hibbaru devbash ala alqital harrid almu'minina ala alqital hangurama kuruma hangurama ga maadanaga kurimatlan jehjikama gowana me fida halatega hangurama kuruma kalege faano ebam honna hibbaru devbash in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 tebamihunge terega kettering tereng kekkura sabituwa vihi mujahidun vihi faholawanu tibikama gwanama e vihi mihun yaghlibu 200 du kafirun tereng duisatta mihun gamacca allah subhanahu wa taala gadakan devwanate wa in yakum minkum 100 tibamu terega fada ketteri sateka mihun tibikama gwanama yaghlibu alfan min alladhina kafaru inhas mihun gamacca allah subhanahu wa taala e sateka mihun nasurikan devwanate kafir mihun tereng بأنهم قوم لا يفقهون إبامهنكي وسنة بدي كروي بدي كونغولي بين نونه إبامهنكي كان إغرانغلا نورانغلو حقاي باطل هواي نوبا الله سبحانه وتعالى مؤمنون أرتكون نصر وري كربوان كما مدو أددك مچن الله مي جينا أددك مچن الله سبحانه وتعالى أدد كيتا مدو اس نصر وري كان دبوان كما مي كان مي إبامهن بدي كرا وسنا فكر كرا එමිහුගේ සිකුඩෙන් අරාකමෙන් නුක් මේ ආයෙ මිහෙන් ඔතුම ෆහුගා
den Allah subhanahu wa ta'ala issa bayan di ayatuga al-anfal suratuga faswana ayatuga bayan kurafoni al-ana khaffafa Allahu ankum nihar tibamhu macca kurin e baawale be hukmavre lui hukmen Allah subhanahu wa ta'ala baawale afi ei mistakunge nafsaniyatu ginafaram adadu ginayima me adadoge kurimatiga filadiuma warg ginafara kurimat nevenakam insanan hiwe findiumuge fursat insanaga nafsan eba ade Allah subhanahu wa ta'ala ebeka nasr wari kurabwan iradu kurabwes insani nafsu warg ginafara babo wima aduvunge babo wima warg ginafara fasjetan ade envima efad halategga e babo kama ekuga aves kurimatilan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kuromaki nafsutaka faharaga tahammul kurun ya fase kama kanwada envima hukum Allah subhanahu wa ta'ala luiko debba muslimunge adaduge degunaya kafirun adadu ara hinduga goramu kurun wajib kurafoni degunaya vore kafirun adu iturwajjikmu gaana mefad halategga e maadanokum filadium nuwata ehin dimalaka datur kurun kurimat nula en gotaka amal kurun ei huddegen baana kamekkam mi ayatun engi hingachi lobeti izzateri akhun naqtum Allah subhanahu wa ta'ala mu'min nasr debwani fahariggaves ebamihunge babo kamakum ebamihunge atuga honna hatiyar molakamakun no lashkar babawuma zamani hatiyar hoduma mihunge iman terikama taqwawarikama jihaduge fiqh mistakun daskuruma ilmu ungenuma jihadaki waki khassa babekkamuga we hinduga ilmi gotun jihadu hukum fultaka hanguramage halattoga amal kuruma kirt qur'anuga waradun asuri ayattaka hadis pas fultaka ilmoringe figu fettor hukum fultaka michsaki algomen daskur ungenen je nechi min komme kamegga miho amal kurikamuga we names faragadas imanuga ahulwarin gadawani ki ebamihunge adado ginakam konnun Allah subhanahu wa ta'ala wani war baamadu mistakun ba gina mihunga macha nasr devwafa suratul baqara 249 ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafuni qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah Allah subhanahu wa ta'ala ibamin qiyamatu badal kuran jehenekan yaqin kuramihun iman be taqwa wariwe Allah subhanahu wa ta'ala hadutun dharmaya sawaban edi ummid kuramihun ebamihun bunye kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah kitab mihun kitab babo jamaat to maccan heji Allah subhanahu wa ta'ala bamadu bayge maccan bamadu bayaka nasr devwafoni bamadu kitab jamaat kan he Allah nasr devwafoni babo eta jamaat take macca Allah subhanahu wa ta'ala izna fulayaku wallahu ma as-sabirin Allah subhanahu wa ta'ala bodigem wani ketterina akbe hem ketterive iman terikamayaku Allah de nasr dirumuga amilla zati masalih taka amilla dunyawi manfaatuge badaluga hama eken khalis Allah subhanahu wa ta'ala enge gotuga ilahuga deena nasr dirumattaka ikhlas terikamayaku masih kura kamagawanama bamadu kamaga vis Allah subhanahu wa ta'ala e bayaka nasr wari kurwana kam ayatunge benge adiyam hemme babaw maki bayfara insanu hita boda wari ka annakame hunen hogorama duhuga war muslimunge ba bowe muslimunge lashkaruga adadu ginefa atumu sawum kommes faadaka ebamunge babo kamameduga ebamehunna war boda ekan kamugos ekamuga macce barosa ifa tibihiduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi suratul tauba ge 56 ayatu laqad nasarakum Allah fi mawatin kathiratin Allah subhanahu wa ta'ala tibamu nasr devi waragina madan takuga wa yawma hunain hongurama duhuga id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a tibamehunge babo kuma tibamehun ajaba fatibihinduge gmane ki e babo kuma adada barosave e faadaka boda fatibewun hinduga falam tughni ankum shay'a e babo kan tibamehun ibviskame fuddanu dine wadaqat alaykum al-ard bima rahbat den tibamehun tanosegam wa bin tibamehun mache daitarekam ga tibamehun ferone washagen hamalatan annam feshi hinduga thumma wallaytum mudbirin den tibamehun furagasti duvvaga timu hemima adaduga mache barosa wajjikam gawanama hatiyargu macce barosa wajjikam gwaram Allah subhanahu wa ta'ala dakkawani fahariggaves nasraki ehengonna kamennunka Allah debbache nasraki fahariggaves adadu macce hame kan tartibu akamennu surat muhammad ge habbanayatu Allah subhanahu wa ta'ala hikurafani ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ay imama jamisakunne tibamihum Allah nasr dekam gwana bahi Allah ge deenan Allah ge deenuge shi'artaka nasr dekam gwanama Allah tibameh nasr devwanete tibamehunge fatilata sabit kuddwanete dushmanunge kurimati lobeti izzateri akhunna ukhtun
algon men mi ayatun enge midiyei hanguramaga maidanum filindiun ei boduwegen ba faafek egi tereng istisna kurweni tin halat ekkan ei hanguramaga rewuntirikama hanguramaga ukule gotum filadium fiyawa filadiuma hame aykuga muslim jamaataka guli wagi hodu mattaka not muslim jamaataka gulu mattaka muslim jamaataka emburda diu misar hanguramaga kos mi islami verikamen unna tanakan ena arani muslim mujtamaka ena udani ifada halatege ei filan ule mi hekkamuga noebbelewen hame aykuga muslimunge adadavure kafirun adu degune vere iturojjekamuga anamei din hodda kora halat hanguramaga madanu embur diumak mitanga algon men faa kollenje ehen noktaange boy ei hanguramaage huriha halattakegga mi hukum migotan amalu kura nujida ei jihaduge hanguramaage ki halattan e baade ibn Taymiyyah rahimahullah vidalu fawani mi hukmaki jihaduge jihadu talabuga egmane ki muslimun amille muslimun islam dinuge da'wat fetur mattaka nikun hinduga islami da'wata bek hurassala kam gwana befada halategga e huras nattalu mattaka muslimun kuranjinja guramegga mi hukumta migota tartibu egade ehennames e hangurame kuran jehuni muslimunge bimaka muslimunge watana beko aragen kamuga wanama ifada halategga ebame hunge babokama ebame hunge adadu ginakama muslimunge adadu madukama mi balanje eche nunkam ei muhimmedenne sawbaki mi halatu gawas balam mi jeheni hanguramunuko tibunge sawbun muslimun liben rakkaterikam kobat efada mehunna kurimet nulumuge sawbun den ituru manfaen ituru himayaten ituru rakkaterikam muslimunge aqidaya muslimunge bintaka muslimunge amiderena muslimun goti gedora liben eboitto shakkenne efada beka kurimeti nulafika mugawanama efada halategga hama emihun ifrata jehidar dengas gega tibe amiderena mudala goti gedora achi jahaganna embima e kurimet nulumuge ebbes faada enne hem ifada halategga muslimun kitem adad badukama gayinemes muslimunge mujtamaaka muslimun qawmaka kafirun aragam fikam gawanam ifada halategga e mujtamaega tibe mismihunna e kafirna kurimetlumaki ei wajib wagemana kamen ei emihunna kurimet nulafikam gawanama ifada halategga den eba emihun kurimetlani eba emihun as algon men abinna algon men angendarinna emihun gifetterikam feri algon men gedoro algon muqaddasat ekkon halako kharab qur'an ifada halategga algon men kurimatiga emihunna kurimati nuun evves gotennek ifada halategga algon men bunege nuwane algon men adavur emihun adadu magide ehma algon men hanguramun ko tibeni hanguramun ko tibunga natijay fenna kannen hanguramun ko tibbas emihun algon men gatul qur'an hanguramun ko tibbas algon men gedorun emihun neren hanguramun ko tibbas emihun algon men amederin ifata karamata ara ganna ehmeje ifada halategga algon men je hanguram kuram Nabiya sallallahu alayhi wa sallam algomna irshad debba fawani man qutila duna malihi fa huwa shahid emihege mudaluge difauga hanguram kuranikom marwa emihege shahid ekam wa man qutila duna damihi fa huwa shahid enage lege enaga nafsuge enage jaanuge difauga hanguram ko marwa emihege shahid ekam wa man qutila duna dinihi fa huwa shahid adi enage diinuge difauga hanguram ko marwa emihege shahid ekam wa man qutila duna ahlihi فهو شهيد ادي ايناගේ අහුළු වරින්ගේ දිෆාඋගා හංගුරාමක මරුවා මිහුකේ ශහීද එක්කමුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාෆන් එහෙම වීම මිදෙන්නේ ඉපද حالت කුර්මති වෙජ්ජනව මුස්ලිමුන්ගේ මුජ්තමාක මුස්ලිම් කවුමක ගෛර මුස්ලිමුන් අරාගම් ෆිකමුගා වාන මෙෆද حالت එක්ගා ඒ මුස්ලිමුන් නම් එක් අරාගන්න කාෆර්නා දෙකොළ හංගුරාම කුරුන් එයි ලාසිම වෙගෙන් වා කමෙ එබෑම හංගුරාමනක තිබ්බුන්ගේ එබ්බස් ලාබෙන් මම්ෆාන් එබෑම හොන්න ෆෙන්නා කන්නේ එබද حالت එක්ගා hanguramu kuru nung ituru gote nonan adadaka balan je halate nung ei adadaka balagen hanguramu ko fasjehigen libene biskala salamat rakkaterikam ebam honna fenna ning halategga e hangurama ebam yhun kuran je ibn Taymiyyah rahimahullah fawani mi midanna wihen mifada halategga an yuhajim al adu ala bilad al muslimin adawa dushman meha muslimunge rattaka aragam fikam goanama وتكون المقاتله اقل من النصف هنغرامتي ميهونغ عددو اراغن كافر نبر دباكول ببر دكمغ وينمس فإن انصرفوا استولوا على الحريم ميهونغ ابريغم فيكم غوانم فرغس ديفين كم غوانم دين گيگتي با مدرنا شي ميهونغ اراغن ناني فهذا وامثاله قتال دفع يباتو هنغرامتي كي اي دفاع هنغرامتن افد حالتك مي ei fahargas kurimmunen qital talabennu iswege muslimun kura hanguramegge halatennun efada halatega la yajuzu al insiraf fihi bihalin efada halatega muslimun hanguramunuko eburige findiwegen dimake huddegen wakame nune
uhud ge hangura waqat uhud min hadha al bab idalun uhud ge hangura me ki mi babu ge terega kureyni hangura me ke uhud hangura me ge muslimun ge adabore kafirun adadu etek gune ek itur emihun as muslimun ge rab washala muslimuna dima kolli ifada halatu adikobada muslimun ge adadu ge terega ti mihun tere bay mihun munafiqun gotuka nikumen dia anebbek munafiqun go bassaha ge nikumen dia embima berun a lashkar ka hangura me kurum bala fem emihun ki enha habure memihunga az lashkaru adadu ginevegen tibiru deha tinha emihunga adadu araruga muslimuga abadiye ki wara kurukuda abadiye dege teres wara madubayek muslimun teren me hanguramaga maidanuga sabitu tibi ehmima adede kiya muslimunna uhuduga maidanum fasjehun kamuga ana muslimunge verirakkamuga madina ebamun jaha gannane etanuga amiderenna eta muqaddasat taymun halah qur'an fadahalatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kuravi emihunna hanguram kurav ehmima midenne ifade muslimuga bimaka aragam fikamuga ana fadahalatega midenne adadu e kommen lazim adennu ei adada balagan tibumuga ebbes kala himayata rakkatir kamanne ena gosse muslimna gulugin libena rakkatir kamanne ena ngoti ena nafsai ena janai ena ahulai ena bimuga muqaddasataka ena gedora mikankamge difauga hanguram kurun ei ekan nukurumakun ene libere ebbes salamata rakkatir kamen aman kamen nati lobati zetri akhunna ukhtun jihadaki islam dinuga sharo kurawafa dinuge emme hukum takin egmacha rakkatir labwafa waram materi maqsadakan allah subhanahu wa taala sharo kurawafa mativeri alokame ei jihadaki darmaya sawab iturwegemba alukamen ei jihadaki insana ge jana insana ge nafsu allah subhanahu wa taala mawga qurban kurun enege muda allah mawga qurban kurun mi algon men warabboda dannan jen hagigeten ibe salegga shar'i usul taka hamato gumatin kurave jihadu ei terrorism kamuga nuwata ei fasada kurun kamuga himanaga nuwan ragal jihadu gu namuga hinge komme harakaten ei shar'i jihadaka nuwadan jihadu namuga komme hinge komme harakaten ei faraga sistem shariatu gu maqasitan hasil kurmattaka kurve kamuga nuwadan jihadu gu namuga fasada kurma mistakunge le ohruwaluma ibbiskala shar'i maqsad annati tantan halak ko fasad kurma kharab kurungai faragas islam deena gulun hori kamennu ei nuba maanege tafsir kurungai jihad ei waram materi maqsadegga waram mativeri kantatteken hasil kurmattaka allah subhanahu wa taala sharu kurafa ma mativeri kamengai ege sifa hutur kurum dani bay fara bay mihun ege nuba tasawwur ekam kurmundati anebba fara bayku engitibe e jihad gu tasawwur hadiko hoturu kormandati me hisabun algon meduge filaw nimmalani allah subhanahu wa ta'ala alame emmennaki allah mawga haggu gotuga jihad kora mujahidun kumuga libun edi du'a koramu adi algon mennaki huriya halate gaves allah subhanahu wa ta'ala ge deena nasru de bekumuga allah subhanahu wa ta'ala member ko devashi algon menna allah subhanahu wa ta'ala ge hagguga ilahu deenuga kurimatlan je evs madanega findive fassemburi filendu abekkamuga allah subhanahu wa ta'ala alamenu labwashi duniya kankoltoga nikmetka libemunda algon menge emmeha muslim akhunna akhtunna ebamehunga dushmanuga maccan nasr debwashi falastinuga aniya libemunda emmeha muslimunna ebamehunga dushmanu yahudiga maccan allah subhanahu wa ta'ala nasrai kamyab debwashi ebamehunga hamalata sida kurwa ebamehunga amaztaka واصلهم هو توفيق الله سبحانه وتعالى من بركة دباشي هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.